Yes, and 10. 10 year dear. 10 million. 1,000. Na odi a no ma kakra wa kasa. O ne da o che me bi. O che obi. O ne di no. Sa. Nti ade na ma wo so nya agide woni mu ana wutwako. Na wutwako. Me ne sini ye dwuma no kwaro no o ka no kwaro ne kira me. Ya dia loto no moye wo mu ana because ebi mu ye. Ebi mu nso nye. Ebi mu ye. Ebi mu ye. Utwa no ebi mu ye. Na se na me ne nsi ye customer me nsi wo gide mu a o ha na obi tu o ha ne. Nti na ma me nya gide nso ma. Ono nso no me ye bibia ma no na me chiro bibia no so no wan popu ni ti. Anka chense toto na me chiro ma no enya ne kware. Wan popu ni ti kwa anka o ha na oje no se yo wate. Na pacho enye se bia wo so na ofri loto ni nti no. Wan kasa so abuka ni bi de egu no so because loto 4060 dia no edi. Ka no kware o nyankopon obo soro ne asase. Mitimi fa obi sekendita. Okay. Sa mi yesa nyankopon betua meka. Mi yesa nyankopon obetua meka. Nti obi ade da ho menkofa. Ofa enye. Di nukware se no di nukware mi so mi di nukware no eche no opese otwa atro no ena eye makoma ya. Na eye wakoma ya. Eye mi ya fa. Me pacho enyinzi mara. Mr. Bwachia ye kana semi anyone kasa wo hwe age na hwan na enyisin ni nyonko wenyisin no ono hwe na onya be sesen bon be 60 and 50 almost 50 to 60 na pacho wo 70 years ana also 60 wa 69 wo 69 wow na ono hwe ode ne mranti 7 no pese odi sisi wa na onko report wo ba bia say ye nche no o de bi me ko report to say yenche no say me ko no so obetuetu ogusa na ka o si weekend na ko ba ma me kakra nti na me o gidi say afede on free me ko my friend ko no block me line on my friend ko onfa say ko me buy ko na me friend no me line no onfa na so penny dey the offer na so offer kran ko mo ni edi ye no kran hyem kran on jimtum sa wo de ne ka o de wo ka nti se ebe dia ehu sa ampara nkomo yi eye no kre se Mr. Bwachi wodoka ade a me se na me se tro ade na me ne trans me de me tro ni nyina ade ma na me de ko hye so wan pupu ni ti no so hama na se me te a me bisan so me tro ma no opupu ti na na wo expect san ka wo tro ma no pupu ni ti a e bi anya ne kware ana ma tro total ma me no ye business na ma tro total ma na me se na o de me ka se ya say no to be ka so de bi no nyesa ana meboa nyesa na see nso wanta bibia me choma na je na ohwe na je na de to na say den obetu ama okay ampa nso oha no ma 200 odi ka ma me ha na obi odo ka 4060 na wo tue bi na ma 200 cedis na o say oton ne trata ne ya abobo ya bi o mo okay nti me start me de minji we ne kakra oton a o de daka no bed o de mama me so no ka che me okay and also opening no me print say me gini bi okay na o da ho atwa loto no o me da so twa sesi o da ho atwa me da so twa and also o da ho de free nkofo so o me da so the customer no de obi a me o je de san me o je de san so na me o je de o nipa na me ni ye djuma no a me no mo ye no a san so na me so me nya gidi ama nothing obeka no kwarama actual enti say no ono so we customers na say so almost say no so we free beer to how much oh ne de ndroso ne de se se ade obi aya minute na ma se se am pesa me sa de come enti be say se se bako de onyentua na Friday ono de na say 190 na osan ka 490 Ghana cedis the 01 40 490 49 cedis okay na bako nso ye 49 osan mami try na otu ebi na ka bi 180 ntina Friday so mami try be onyentua and so mama me 190 enu so yeti scan no and then the scan 19 cedis okay na so we dey kitten no person okay enti Mr. Bwachi den na say wo hwa wo betimi dia ye na je usika no e dia ma ona enche bia be kwa homa no so na ye ni ye nua no mu bi omo so etwa loto because asem we dia mi ankasa no etwetwema so so wo betimi efri obi efri ko na ni mefri mi wa na ni wins ne so nye wins a
wins kese bia ana the highest net 10 and American the highest ana odi no 1,000 cedis into 1,000 cedis na so obetwa na untime ntine nyina na still carry forward na afi ba kwa betwem carry forward afi mienu abetwem carry forward miensa mwa from 2020 betwama no o say den obetua nti mami suru den ya obetua o say mami so ampanso no no kore no aya mene ne ye na aya o tuatua man nti na ama mi gi den aya den akotwe ne mu okay na unnim baby awote me minim faculty e enti so me ka to me kono ana o say ontua wan ka say ontua o say obetua me na me nya botrema no obetua e na me afede me fa no on fa bi mu na san ko bi mai animo also betu ontua na me san akodan de bia o cha me bo o si me nya botre na me nya botre me sha scan no so no e che na scan no so no o so me captain ho so on me me captain o wan captain on farm o so betu de bia o betu anso me nti odin bi me nti ka bi na oda ho twalo to de bi wo ho oh de bi and some captain me ni na close nti no me ntimi odi no close so odi no close de kan na wa close docket no ba so ba ho so we twalo to na wo twama ka say me twama no discover me twama na say e kaka na onya dvd a no me ho serious no so afa no wa okay my yanko ahoma no so na ye ne ye nua ba bi endi nkomo me nua ba good afternoon mama ba cho ho ye de yakopa do na so yesu adom yenso ye ho ye papa yo me ba cho say loto adwuma ya na wo ye me ba cho yo ba cho ye ni fie ba say ni getting to 3 years 3 years yo ene de famiko school kakra me adwuma ni nimu na say obi ba na oba betwa loto a process no etesen na mu di free ana me ba cho gabi loto adwuma de ye sen free okay loto de ye sen free se ni pa no dia ono kwa instant no betwa loto no tik o ti bi say fa number ma me na nwume ba kakra November no eko na hwie ye sabre obi ehwe ni date pa 26 so ni say enche mo abia mo de mo so ni super
men say tene obi a oda afie ase so na ebia nke ye chi men nke be hu se meme bone no kwa so sene nia oda honom nti me de omo ye nkrofo bi a me hu o ma na me ra ho fi se prison de eye me wo ye nyina ye fie no ba sene ye wa bontene a eye fortunate me hu o ma na me ra ho anti bi ye mfa se de enko sho mafurumu ma coming 19 December any 24th December me se ke tua bi ensa na dodo bi anoso di omo wo bia anti bi omo de ba me say baby a wo bia wo frɛ ahoma no nko ade a anti bi e beba ba gye ni adawase na da ni du ase de ra kan ne adwampa ye aguso ansa ne de akwakwa mo omo wo prison honom enti e be straight for ma omo mrɛ yen kakra bi omo wo bia baby omo wo bia de opese wo de baby a wo de wo frɛ ya anti bi e beba ni aba ba gye ni adawase okay yo ye da se papa panti asam na ena menuanu mo ma no aka no detefo yesrem ara mo ndom ye na yeso ye ntimi de me ya enra ye nua ba ma ba ko se o send ye flyer no de ma obi ose obi ekodi ni boni e oda prison me na me fa mi sika koma ni na ma ye ade na ai ye pa cho ye ni se din ai prison obi obayi nanim pa se o sra de akoma prisoners no se nyanya me favor bi ene ka ho a wo sra obi a wo mfiu because perception na e wo se wo kodi boni obi wo wa bo obi tuo weku obi we rape obi che say ayakayaka de odi obi afem na woda ho no obi sin ka ye nchiro mo kom kra na nka mo so enwu nanso wo minim nya wo gini di but nim se de ogi di bia ogi se nyankopon bi e wo baabi nyankopon se ono ohu adbonyefo nyina mobo e na wankwa sra obi oda nnedie fie no wansra ono asafo ewrade ebi mo eya mekunafo ebi mo ya menyanka eni irisia na Akoma FM ye de yesi yenso ebi mo nso ho kire won ye be kɔ Kumasi Central Prisons eni Menhia Prisons ne akoye omo da ho no adoye enti wo de wa wogi nyankopɔn di na wo pese utie nyankopɔn asɛm a wo kan ye no wo na ye kasa e de a kyerɛw se ye srew de obetimi de abɛboa yen na ye de akobia no de bran ye begye bebre na abedom yen na so senka wo so de o de ne be ka ho a ebeboa ye pa eno nti ene ya nugu so a ye stress emfri sa abre yankopim 19 December ne de na kanyama na ye de kono ayefe na ye nimonyam hye na ye ka aseda yihransem na wonso ebi asonso betimi abre ye emo gari yesi emo de boto ketwa ba akokra na de bebre yan ye begye ebro gari beans enkate toilet roll semina de edi dware de edi siniama sapo chese bibi bia obetimi dia breyen bia no mo de breyen amadaroma ye beje e manso wo ho nti obetimi abre sanitary part a ye no so ye beje na ye de akoma e mema ntade obedi fi 18 years e kono na wo fu se bia wo wapa ho nti wontimi enhye bio no de breyen de akoma ye nuanom na omo e wo ho no mo no nti bibi a obetimi dia bedom ye bia na ye so ye de akono yenso ye de beko enti se opese odie no so ye ni sikem ti se de bebre na ye omudie mu sikem an ne ye pon ya ye kwa akopɛ niama ne bi no atoto na ye sika number no momo number no e 0530 507849 0530 507849 edi abeba no e Akoma FM sa number ya me de tu dwe ya nso no e bia bebia wo ne mu wa na wo mo no ntimi mfa mbrɛ yɛn gari no ntimi mfa mbrɛ yɛn bi mu frɛ yɛn me yɛkɔfa daa o frɛ yɛn a yɛn so yɛbɛba na yɛba ba befa nti yɛde no ebesi afɔ now na ewra akɔyabo afɔ hɔ na enne nkɔmɔ wɔ hɔ yɛ papa panyi bi de na asɛm aba yɛwia ne yɛde abetum anim na munyina maboa yɛn ne yɛapɛ ho solution ɛde ama yɛ papa nti ewra yɛn nkɔ okay Aunty Bea me da se papa ye call power specialist eba hospital for akache doctor akosua dua ya ehɔ na me de wadui na ɔse yare wa hodo nyina no wo de ba na so yɛ no ma won sa fire de no enko biem de biara da enkanka ene hepatitis B no waje ho abasobode afi 2022 no ne senti yade bi atete wo no fa kɔ no hwe ho asɛm enkama wo hepatitis A B C D E ni nyina obetenete afi srade na adole liver no ho ane so sebra no hwe enya ne kama nsiesie ma ona bibia nkonkan siatika yade na etete wo yade no eso to asintini na etwe wo wontimi ntu nan no eye power specialist eba hospital na make for dia ma wo say dompe na to afa ho na se dompe no wabuo eye power osa ne kompod ye wo ho adro tatahwe okọ a wonsa mfa mabiem na Kumasi fo mbekọ fe yi ase Lake Bosomtwe kwantempo ne so woni Jasbo filling station na hwe animu ofro car no aya kaso besi wa ya junction enkran fo mo nkwa benya
Pokwase ACP Main Road na takrade for nso mosoma kwa na G Estate ene anaje me primary school no e na ehwe animu na edro ya papenti no nipa odi abani binie edua ya heba malamix eboa na etu malaria fever na fe general body pains ase heba ten heba mixture ebeboa na boost immune system no di amount Shirika ju heba mixture mesi ya numbi wa be man ko ade anuma bedu mensem ana fe cough ka heba mixture obo wa kuhu obo wa na onfin na obo wa na wo jonso ho a aya pe ewaduro papa ibinom edua ya heba tonic nso eye mo no mu ato ene wo mo entimi enidie ene wo mo ntimi na no mu pebinum a ebebo papa ubenya no pa bi ato e wo misty heba imrom apidank heba imrom Freddy men se wo keo dani heba shop e wo imrom ena Colinac e wo Ashtown for doctor it was 0244544422 and after 0200383831 na doctor Kosua Dua no ankasa ebeje oso home sweet cereal legume mix Tom Brown shonko abedwa man so we aduane a ede pa na FDA fo so de omo setampo no watim so say gban ade atum se ekoni padua ni mankofa haw ne amane bia emfa embrew ne senti pebisi fie na enkoda no mrafo nkokorafo maiwa ne mrantie ni na muni akoda wanya mfihia na sabosumi nsia ebetimi adia de akosi akokora ene abrewa so ubenya biato ewo poku trading afi kejetia store number F3280 gate 4 honma and afi Dr. Mensa store number C14 omoni Osons chemist na hwe animo afi adum PZ bia ya frɛ wo se spare parts no benya biato ho na adum pampa so ultimate lane ho KO eya adehie market ebu akwa ofin Thanos so na atonsu 0246697358 and 0546921728 Charistic Ventures na akofa du paba Zahara Herbal Products wadwama so bia pharmacy chemical and herbal shops ahodo nyina mu ubenya bi ato ebusu sei chapo ohonam ya wo ya sexual weakness e man mema mu hia dro bi amonko na mbenya bi ato wa won so enso bi abegu ni padua no ani wedi no ani sai wo skin no me so obesere mpabo abesere bag obesere wege e de atu kwan na enso wontimi nkwasere obi wedi emfa ntu kwan enti nsansa na agu wedi ani no padua bi nom na entu ase emfa emfiri ho yade bi anso abaji ni padua na aboso ama wontimi anya wo hwe no wo hia currency for enu pai bi eye hindi herbal mixture Zahara G capsules Zahara man capsules and afi Zahara mixture no ankasa number betimi afrem panyifo wo so na waji nchiremu anase watu no duduo mu no eye 0246348334 and 0248569335 Dr. Bejo so na wono so aboa na bibia wo pebia nchiremu bia no watimi ede asomwo Poza Travel and Tour Company Limited say yanka chow say no betu kwan a bramu akache emma connection my 2x4 bia flakadam bia nkwajusi kanni sikasamo nsema ye den papa ayasa de wotwe hunimunyi no na suppose de omo ene trusted brand I betimi aka fama wo say wodo wonsam kwadon mo fa akwantu ho nsam a wo mo embu emfaso ne say anti say international and afi domestic airline ticketing na no omo eye bi e wo mo akache afi flight and hotel reservations ni na mo ebeye say Ghana ha ene mpo amanone de no omo beye ama na ehun nsemi na so atimi SCP na esita country bi apeso okoso bia no make am farmers afa dan posafo eho de me say se wo kwa na so peso okọ country A na so mo ye na senye ya on be ka che se A de enye ye na emom B de eye partial na ne wa wodwene ho na se beboa wa na won so atimi akọ ema obi anda da se wodo etu kwan wa bra enye posafo ho on be ju sika di nti ko posa na mo emfa wo enko country bi apese wo kono ya chi kwan no eye mienu wo Kumase ya ye wo eye Kumase eye first floor Amenase house ya ni Matthias Junction na hwe animu so ame magazine asem na meken afi kejetia first floor Babes shopping center Morocco adehimai na wafre ye number si ye bejo so enkomo bia ne nchiremu bia wo pe bia no ye de ebesomo 0205 215495 and afi 0504
256360 na omo angel so Dank Herbal Complex ese yankancho se enyalewa wasa no edoso na mum de wagin hini pa wo mu no eye ennamu enyalewa hodo biti se syphilis gonorrhea na fe eye candidiasis ne chlamydia no wo de bo be hwe to ase e dia ma na chi kwan e okuma se pechi number 2 Oben City Life Hybrid School no fa won sema e fa ennamu nyalewa nyina no e fa kwadan Dank Herbal Complex na on se omo ebeboa na won so wanya ho afa ho edi na won nyalewa to nkwanta apai Dank de mesrew kwo ho na akwo no ma omo enju sikani obetu yare na se edi ama ma so wanya ofa ho die yade ya pa na nam nyalewa de enkanka se feles no ebetimi am wabodam ebetimi so am wani friend ntina ho emasa hawe ento one sana wape Dank for echi akwan for doctor e was 0266 593330 and our face 0244 017556. Grow fine. Mr. Pedro ni bito. Ubeshia yan kasa no na ebo nyom no grow fine odende. Aye gina no netobi ebo no afo. Efo papa. Ne senti pebinom na oni abusua ni nyina mo nkyemfa. Meti tobi kofie. Enche ma yade ne mansa no ape grow fine kira kwan. Wo de tobi si dining table no so. Anapa mo bedi obi anum bi. Anase mo didi awie no manom na mate asi abonten. De wo kwa adwuma ekọ de wo kọ school so kọ. Natural koko ya na de aye. Ne senti enuanua wodo na hyemu masa ebe. Pebito na onso no mu a ebetu nyalo wase ama. Enneyi abedi ma na nkomo menses ma no akagina mu. Ne senti eso mo friend Dr. Menses. Anti enche obetna se obetisa Aunty Bea no Dr. Menses sa esa se dupa no na abeboa ye amenne yenso ya hawo nyina afri ho de amaye. Ni nupa no bi ewo eye pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina mu kuma so benya bi wo kejeti amrom apidan kejeti amrom smart herbal wo boas pfa e waterfoni road ena afi Colinac enso ewo eye ashtown Kings Walk herbal e won kran for Dr. Grow Fine e wo 0244 596532 Grow Fine herbal tonic also makes you grow fine. Aunty Bea international prisons officer Medas papa medas raso de yaboafo enkrato no abemaye na enche bia ye papa na ye ne no ebedi enkomo no obeje na konwa na ono nso na sema ode abeto ye nim no yetie na ye wi amunyina amaboa yen ama ye de solution a ope no na ye de ama no na ansa na ye papa no ebetena se no ma yenko Tummy Delight na yenko didi 12 abo nti wo se ope aduane edi 2 yim lunch na hodie aduane no ede na efu enso kumase yina ope jollof rice papa ope fried rice papa ebo no ewo from dia eno ane Tummy Delight omo kumase askwa ya omne shopping mall second gate no na edi enhwani mu na okọ ho no nso no na ubenya noodles edi de omo friend Italia no membo brand bi edi no aka se makobo brand bi edi ubenya noodles a ya ye ni hie ede ubenya bi edi na fenso banku and tilapia okra stew enso ubenya bi ampesie ewo ho na aduane ahodo bi a opese wudi no misikita 20 Ghana cedis so kwa ubenya bi edi ama ho atọ say from na wudidi no nso no ubenya smoothies papa bi na ode aka ho anase yogurt a emu adwo na ede enso de aka ho me see ska wo hia 20 Ghana cedis eko no ubenya aduane edi ama ho ato so ubedidi wo ho a akwanya no ewo ho yenye nsi ho wa ba befa akwanya no ewo ho ananso say opese ye deliver edema obibia wo bia nso a eno nso akwanya no ewo ho sa bread aduane no aye ready da ifidwada ekopim memenda de 12 na aduane no aye ready ekopim enyumre no ndu na kwasia da nso omo hya ase ewia 2 ekopim enyumre no ngotwe na opese o frɛ na yenye aduane ni si ho ne befa ana yen deliver enfan brewa omo numbers no 055 253 055 252 3530 055 252 3530 and I say 054 832 7673 a Tummy Delight me see omone Asqua shopping mall main gate no gate number 2 no na edi enhwani mu papa ma ha o amedi ante pacho udi any baby a ofri bai medi your friend kwabna for me eja kwabna for pacho yo na ofi he ne bai
All right, me free. Come say nurse interest. Nurse interest here. O number is saying. My number is 0243. Nya o telephone number. Say nurse interest no. B6. B6. I'm so me fear A15. Oh, have you? I know and say you busia we. You patch also di ni bi. Koko full side ho. Nche ho na A15. Ho na yo. Aha. Patch also di ni esen. Kwabno for yo eja kwabno for ya na me fro opanyi kwabno for bia yo okay yo e ha de boko wa daroma wo na onam no so boko so enya boko okay so na mo ho na mo wonsema no ha enzema ato ye fantini ana na meti ho okay na menu aba kon aka baby ya friend na no drag man okay oh yeah ono ye kanya sen koso hene pacho to asmiti no from say o catch me or from ten that come ho no from say o pese me befie na me bobo na me betre fie na isi aka oni menu a panyini ba pacho pejawa no kakra ma me ne se ye nte won kan ye ti ma ondini mu MP kakra o se o pese me ba na me bobo no okay na me hwe fie edimano na menu ya panyini o fie no oba ne ho nsem akeka no aya na ofere na mugu ase nti momodi ti me de me ba ma de bia me pe bia no obeya ma me nti ambra ti okan no tama ese me ba no na me te se oyarda hospital eye nana oduro no wo boa ho na wo beba no e na wo te so oyare okay baba kon no na o se yamfa kokko bi ho amfa mame na me ba je se me so me de be didi nti me ye se me ba no na me te se me ba second time no na me te se oyare okay o the hospital ti ono me kasa se o the hospital na me so de yambo a Monday bi meba nti me ready se meba no na mte so aka baby oh me so me di mra no so me bai oh bai okay me ba na e be hwe bibia nsi no e fu okra no me yan konsema obi mo okay afi be mo asem na ye king afi em se 4 years ni ana me ne pasu kakra okay ba oy ma ye bibia nti ye fu no ye wo japade bi wo efu wo ba bi wo afra tetrem okay efu koko ana body ana koko fu ni asase pacho mitio nti me bai no no ka se ye mama ba ku bi wo ye mfa mama nti edima me a chese nti menu ya panyini no menu ya panyini aye nana oduo no won so ne maame ba ne maame ba ne maame ba o ya panyini che nana oduo no me pacho hodo nana oduo no o ye wo den wo fa na wo nana o ya menu a unua ne maame achiba menu ne me maame okay ne maame achiba menu ne me maame yo nti o ye menu a o ye unua okay ona na ye mabusua panyini ana alright ebe fan so na o yebusu apeni de wo na so yebusu apeni so me nim time I didn't see yebusu apeni yo pacho to asem nti na edu ndi o na chese bibia nti me bai no na mo ofa waka baby na fie no lost interest no ne ma na ti ho enso dan bi ho aye dia na o disafo ma me se menje na me tremu men tra ho na titremu so no o ma me edan se menye tremu na ne fie no otimu no so ne dan otimu no so obeyi dan bia mame na mama me yira ba nti mi riba na mi yira ba betra meme die no mu na me so makwa akotra ne die no mu na aja wo ti wo ye no na me ne menu apayin no na ti fie ho ti menu apayin no so ono so o ye ne me bia me koka ne chese ono so ne bo afumi ti mi gumo ni mo ase se memenu wi papa penyi ti se wo no wi o se memenu wi o se ya na we hu se wo no da debi o hu da okay ono na eka ono oka ti o ka se menu wi no
na me so say also di nkrofo ire Pacho traso say wo ten hwehwe dem antobo nti wo so nim de woye ofa nkrofo ire say me de mahu bi wo de ohu sa ofa nkrofo ire me de mahu bon de ohu sa wo de wo no wi na pacho wo nom wo say wo nom me suano na me nom so majai we jai okay na me nom na me ton na o ton okay na o nom kakra nso me nom so me ton me ko fampo no kepusu na elimina ne ma na Abidjan Liberia no mina I de ko na o ko ton ye ton say me dili wo dili ni wi no me dili wi ene wo nom chei o say wo nom chei mo me ton che na mo ne nom ne de ba che fi all right me nom che me nom che wo nom du be say oh me nom wi 53 years okay pacho we di say me 77 years oh ene wo nom ache papa oh me no che say dem nom me ja nom no about 14 years 14 years me digress but my engineer ho ne kakra bi ansa ne yakọ asempoti na den na bae a okasa fe de obejai wi ni nom no oh na me yire ne me ba no me sisi my pain nti me jai na say me nya nom ne ton na say me ebia bibi to me a ebe ha dwen nti me jai me so mu kan me so metiase ma mo me jai say me num sa me num bibia na dey ne nsa ne ma wonum hwi no wo say na dey na ne ma e show na ma wonum ne dey na bibia na hye me oh debi obi ka say bibi hye no anya bibia na hye me wana na wonum me ana me no me bibia na hye me me so me ma fa me nya basa sa me feel ni okay wo say ene me sa obi ho ha bia ene no honam na je okay so ati say na manu mi 53 years senka dam bomu kura senka ma bodam ana me boa ene se ne wonum a wo modam te se de ayankofo kan ana da bi anya no kura sa ni wura no enam kwan onam so so ati say so wanum ni yi a anya so wanum ni yi a se bia onum konunum sane ne manema na de de manema na de afrafra so ati say ene be hadwi okay me da se ene yembra sem na nkasa so eti wo fa ne se wonum wi ya wo fa emi nua unua panyi okay ena also se oyede me so se odi nkrofo yere se open nkrofo yere fe no akọ friend ntuma ama me me de mahu no de ohun so you know refer to previous years now no kese wate ba no de ohun debi me kura me num bi sada me ye mo boase okay ye mo boase okay enti oboase no na madam teacher bi ne nyina na te faako e fe no teacher Kobra nti na okọkire me fie bi mu se me kwa maame bi wo ho me discover no baby ama me nti na me kwa nti 1960s asem na me kwa okay so ati ase nti me kwa na maame no akwa akoto bi ho sa nti dakro no na chese me so me kwa na me so me tobi na me tobi na me de bae nti na aya na me so de gu kratab na se de omusie on de omam binum de bi teacher nde ona omam binum na mo mi a me de madwene fa ho a chese me hya se onum ye nti me num no na me num a nti na teacher no so ama okotoba o ma me kotoba yay onyum school teacher o there are teacher ni ana okrom o teacher ni a won so o kira de o oboase Methodist nti ono ma ukotobra no na so ukonsha se edo na me so ha me so mo se me so manumbi na o sha se wo na we dim fie say oh samre na me so akra be sen samre no okay say oh me kai say me yo mo 47 1960 na che say be say 20 years David no do cry me need 20 years cry 20 years and you shall say ntewu oh and temper and I won't know me 53 years me no me 53 years na oba ware na o yiri nim se wonnom wi me yire no ni ma che no hu ye o ye den no hu o se na ye madwuma me se me ka che se ye madwuma business ana o ye let's ka so wom oh anti ne pa didi yon ka se wi ne pa didi wi no ka se wi I see ya de bofo ko wi mo hu ina no obefia oka
Pacho say. Me say dey before okọ mo hu nyina na oba oka. Okay. Oka ontimi nko wani. Yo, e for we dey enkomo no ye digress kitwa bi. Enkomo ne titiwa ye japade bi e wo fie aye papa e de ba ye. E na wo kana ode abafam. Okofa no nkra brem say. Say na wo hye kakra. Na e fine. Oh, me shipa anya kakra, me shipa ha. Anya kakra. Wo hye papa. Wa hye be 53 years. 53 years. Hey. 53 years. Enya agro. Pacho omaye say. Wo say? Omaye say. Me ma mo man nine wo sremu. E wo srem. E na wo say wo bo ase. Na me say me ntibo ase mo nsema. E na wo say wo nsema. Na mo mensa na ba ko waka me no. Enzima in Western region is man. Oh, okay. Western region is. To manaka 11. Aka me no. O man 9 ni nyina aka 2. Dabi. Me say 9 4. Okay. Ba ko wo nti aka 2. 2. So wo 4. Na se ba ko wa enka 2. Eka 3. Dabi. Say more 4 no dey different. Na me sa ewo 3. 3 no na ba ko wo na aka 2. It will come money in Abu Mondo say. O my say. 6. 6. Okay. Into 6 no o nyina hu say at a point on papa shiri. Say nya dey bisi ade aye business ameye. Aye business ameye. Anti say me kira o say nipa ya num yi say e ba yo wa. O de ma me nko Dr. Grofine Hombra me ba no abekire me. Business ni mu na sa ni abawasas ni no ho komo so ye me de asase so ne hia me se ne me so ha no ye me de nti wo ye odi akakra na me so ma ye me de akakra ro ni akoye ni why yo Dr. Grofine good afternoon pacho boko de ya pay yourself abopusa na so be kire o wi be kire titi furu pa omo yi papa wa so Dr. Grofine ka ho papa you shout Dr. Grofine de keto ha ye de nyame ase se won ka ho e doctor where you wait you so pacho to aso my doctor you be baba wo papa why my enche o do atiefo na ye de ba e ya de sua meet dupe nti na ye be sua de afa ye nua ba no okay menstrual disorders if you say da bia ye ba ye boso ni ewie a e mema ne frɛ na aduro no mema no bia na okay mema no maduro no e ma no na emom e ma problem no ye solve a e boa mba nyina e boa mema eno nti ye be ka menstrual disorders iti fa phone na je number no ewie a na wa frɛ me na question bi ho bia no ye busa na ya kyerɛ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menstrual disorders ye yare a aha emma bibiri a egusu ha na nyame ya adom agro fan bae no ene abasa ha no eso atekra ifi se yare a wanhwe ye a betimi atwa wawo se de da bia ye ba ye ka no nyankopon wa ma oba bia bonni enso wanhwe ye a o mensisinti ana o hormones sinti awo betimi abo eno ti de chimre bia no go from agaduro no se de be bia no nkosua de betimi atoye ehia be ma sperma e baaba ifi se nyankopon bo oba no wobeto ma me na ase nga ena odi nkosua nyina gya o kwan ba asase we so nkosua de wobeto de ayo menses ene de obefa ba nyina odi amount 1 million na wonya 13 years no na aka 300,000 esa 300,000 no ibu 300 pe na 400 na wobeto eno na odi befa afuro na odi bia ayo menses tinyame anye wadom na ono num bi ne noma bi na nkosua de hye asa esa so asa onkofa bi wo ba bia eno nti na esi wo befa duo bia no anom a ya ben doctor no nkyerɛw nsa na wanom eno nti na de grofan aba se no grofan magyaduro no se de be sisi nipadua no ama nipadua no ayefa efise nyankopon ama hormones tronko miensa estrogen progesterone follicle stimulating hormone sa hormones da ubegina so de atokosua na ade bia faba na hormones etimi ko on na etimi ko off e basa a doctor for friend imbalance hormones wan hwe ya any problems be bro na doctor for hwehwe mu om ye nkyere se yi ema edubi esi ho a emunsia e o menstrual challenges na emansin ba akunya de obenya ba eno nti na yenua ma no bebi ho a awo e ya bo mu ana abo mu enkachi ngo fa magedro no serebe ya ebeboa ama bibia aye fine sa emansin hormones nti fiber ba beto ba akoyem oba bi wo kra wonim gisi wo ko hospital no doctor a kire say fiber dada oyem ono kra ya na ye nwanwa if it's fiber kra enye ya ene wahu nti mebia no ngo fa magedro no serebe beboa ma hormones na balance na enkofa problem bia emro
Sa emansian miscarriages ba kunyem na asai onyem na asai eyade e wo ho ba bi atra ya so opeba but ofafura na asai enye wo nana bi na eye ya asase we su na wo fa problem hormones no na edi wanya ti no fa magedro no na mo enhyehyɛ dipadua no enye sa wo so ba ka ho bi sa emansian ba ko benya menstrual pains pa severe pains anhwe yo be transfer di kra de man baba abusuan bi wo ho a efiri na na kopim na kanso aso obi ebu ni sa oti yawo ngo fa magedro no emansian ba ko nya onu ni panyin fie so enso no atwa bra ana kasa tenten premenopausal symptoms wonya nu ni menopause ni menopause stage no but was sort a react to ngo fa magedro no ebu ahyehyɛ dipadua no e ma hormones ni nyina e fine ye ba ni abebobo menstrual disorders ni so wo mba ko kra watrubika akoje go fine no ba bia obenya bi enti de ka ne se wo yoba ne wanum atoa ana wonya messages na wotimi ne dia go fa magedro no oba bi wo ho a ne bosuwe no aka na wotwe amana so aba no obebo ne nsa no saa obia beti a doctor for 23 premenstrual syndrome go fa magedro no se de be ye beboa ama saa o ha we nyina akọ obi wo ha emfie du no omu ne nsa amenorrhea na amenorrhea emfie nu yesi free busu mienu kodu busu miensa so wa mu nsa ayare hwego fa magedro nanom se de be ye ba bibia be fine metrorrhagia eno de tot busu me ne so a eba 2 days ogwa na ko na aba 3 days ogwa na aba 2 days nye sa de yakobɔ hyehyɛ no busu me ne so a na otwinum wa mu nsa kra nanum ne dan so wo hu se bo go for magedro no enye sa edo how bebre de bebro oligomenorrhagia ono de ne bosume ne so a esomu koba akopɛ nti won topad misro yare hwego for magedro no sire bebebo asiesie dipadua no ama dipadua no aye fine dysmenorrhea a painful menstruation sa oba no ne bosume ne so a ontimi mpie na wotwe no ba en menses wo hyedem ofefe ne nakokomu opopo eyi 2 o'clock misro yare go for magedro no sebe ya beboa ama bibia aye fine menorrhagia yare bone a etimi de man kra ko wom emoja timi tu oba bosomi ne ntwae wo ye ne menses bosomi enu ne ntwae wo agi se de ne rush ko hospital e di moja kusi ni so wo agi sa doctor ko fa wone panie ansa na moja na twa misro no go for magedro no na hwe ya e de how bebro endometriosis ene friend anidane no wa wo de ne ho ate to ye o menses no na sign na chiko wutus no tutukosu yetoma na asai saa na one be ma da sperm ni toma na asai eno so ye yare no go from magedro no wan hwe ya e de wo how bibri bebrel da bia ye ba ye tu enua ma no mfo so wo yo ba na wo use contraceptives am so ko doctor ho no won kire say wey na ni omoja befa enye saa wo begja no na menses no na ma eno so betimi atwa wo wo obi a wo saa wo how no mu am so no go from magedro no se de be beboa na ayi bi afri ho je number no ye kire obi abenya do ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 uhwe aduro no ho akoko da ho efise de yan akase kokoko na ye eye mojaduro so nko a obi a obenum bia nya ne ho ne ne de ana nya ne ho ne na danse ya wodi ti wo ho na so ani so briw we adwuma wa wia so we adwuma ogya ho ngo fa mojaduro no wo ho no wakoma ebo paripari memfa ni agro hwego fa mojaduro nanom se de be ya bibia be fine unsa no na yo titriti onu ngo fa mojaduro no ebeboa waposo nyina ya o ya onu ngo fa mojaduro no ejai edura na dwuna wontimi na emoja mo yare emoja wo adwem no kofo ngo fa mojaduro no se de be ya bibia be fine aduane si wo na wontimi ne di a yare nyina president no onu akasa ya yare no sa ya yare bebre symptoms loss of appetite onu go for magedro na bibia be fine menstrual disorders nua ba no ho asem ne yeka no to mire bia no so onu go for magedro no se de be ya bibia be fine eno nti de so yo ba ma menses hu hia cho drop money ahwe ya de how and be bro o menses ba ya infections bia ni ho empompo bobo na pa ya onu go for magedro na bibia be fine udware wi na de afin bi ho eno so ya yare saa na yo ba ana bema no watenka ate ayira hwe go for magedro no ba bi eto aduro bia pharmacy herbal over the counters drugstores yen akasa so wakasa na ma eto aduro no ushia kas no anu atobi ba bi eto aduro bia obenya bi na emom se wo nkranmam na pa bia to akọ kan shi drugland kinswo keba tidatek na boache angel repatch router obenya bi amasaman na herbal obenya bi
ashama fo nko ekusomasi house of drug bidama obenya grow farm agedro no nkoko hillside ana anti akobam obenya bi insawam na nabo achiwo obenya grow farm agedro no bi ato kofo duafo nyina moko Gapson pharmacy obenya grow farm agedro no sunwan capeba moze ana green light obenya bi tachiman abibidro depot Pristia obenya grow farm agedro no ene takwa obenya bi wo wasa bidro fie bogo so unique heba grow farm ho takradi AA mensa isi wadrasa fe ne fa wimro ena crisis di answer obenya grow farm agedro no elibo odalo obenya grow farm agedro no Cape Coast buachi ansa ana apena obenya bi Mankasib El Social Station baby eton dro bia wo kumasi ha PFA pharmacy Tafuni Road dudo bia opebia obenya the number no ne brɛ no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 When go from agedro no if we say grow fine makes you grow fine. Yeah, that's pa Dr. Mrs. Bacho. Papa you wajaya na say the ori hunu na kwala de ewu. Eno me bisa ni. Make am say. Papa o de ya no ma na e bia na obi super so oti. Say the odi hunu na nkra kakra tarho. Me say about 14 years ni. No bibia. And so bibia o bibia. Why ade. To obi a onum before na emra wasase ne nkomo no so. Oh. Isa me no me hu ade boni bia wo. Ayeka. Ejai na me jaye. Sa. Enti to obi fu no so njaye. Ah David so no so say. Mana bia obeja bibia wo ne. Edu baby obeja. There's a time for everything. There is time for everything ampa. Yo enti papa me emra nkomo no so enti unu abema no. Na eniama na oye ne nkoyie ma wo no. Na okokan ya okọ refer we enema na okọ refer say menum wi na me so unu wi a menum wi a wo so open crofo you na ye dey patcho ye nto akomo basa na che say ama etan e wo mene ntem okay so ati ase okay so mene na na tifi okay nti say bibi obe bia no me de menimu nti mo ho na dakrubi nkrofo bi ba ya na omo onu omu na se oni omo ye den patcho se onu omu edidi nkomo bi okay nti nkomo no mu no na che se oton asase bi e de ama omu na me so menti asese oboton asase no che se ade a ajapade na odi no enye onu na oyeye eye abusuani nyina ade a okay nti ono nko ntimi nto abusuani ade e ma ne yeye okay nti ena me kokan na che se asase bi wo ho a wa koton asase no na 8.5 acres no o de akoji 20,000 ebi so wa tona ma asorfo bi a che se fie japade no otonton basawasa nso nya onu kwa na dia mo fa nso oya ade no wo no nya onu kwa di na ode ya wo no me menu ya panyina me di na chi no ono o America free say odi ade no mo fa no wuye no odi ade be 42 years menu ya kwa onsi ada ono America professor o chade o American University okay nti ono ma ha so wu se we wuye no ade be bo so me kwa na menu ya so wu oh ye dina ba be sie no ya be sie sesi a de wa America no onu so ewu onu so ewu oh we wuye no anche we wu October we su wu November oh we su wu November onu ye di na finisha da wie we so na fe na mo be hihye we so afi ne ba be ye ba be di na finisha da afi minu ewu ye ya yenuanu bi omo ho na busuafo ni bi omo wo na omo edinim omo amedinim omo ofadin omo bi edinim omo take bibia over bibia ho bia omo afa meso medwunu sa ne hame ne tama menuanu okoto asase no mede ne kwa hanfie mi ko saman ma tetire mo hene se menuanu tonton japade bia manage ho
nti won frɛ no no musa no sɛ wuro no sɛ ono nko ha ne diade a tim kosama no 2.3 ti ohene no mekan no no ohene no sɛ sase on pese ebe di na bodwom ti o pese ebe hia na na kokom ne kyese ya kan sem no nso mehwe ha yan kan sem no da kura m ko hin fie m ko sase na adu se wo se menu an wo yare na yi yare mpayfo kan o se so yi yare nti ya enne kyese wo wu a sese no me busuafo no enuan mo mo ho no wo mo atake bibia over okay mo afa bibia mfuo no ne nsase ne bibia sese o mu guso o mu tonton ti o mu guso e tonton na menti ase am se dabi sade a me mentimi emfam ho me mentimi emfam brand shem nsem nti ese me ba nam so me de betum no tambia me radio no tambia da eda akoma me ba na me de betum onim na ebo ho na monhwe asem ne enkom se se wo mu take over ne se ya se ni so mu take over so a ne ahwe na ya gi ade ama okay enti ye da sepa opanyi kwabda fori yo enti community etie nyina no ebusua japade ena ebimo efumudi wo mu fumudi wo mu so mu ka ho bi wo mu japade ho na wo de wonya bi ndiye me de me ba no ye ma me bi de ya ma me bi ho nanso ade no ya nche se ya me ofa no we wan ka se ye nche ajapade no so ati ase nti ajapade no on so nya ajapade ketwa okay enti wo wofa no ne ye friend sen ye friend no Thomas ya Jumfamponsa Thomas Jumfamponsa okay inti owuye no ye kenkan we o wo no owuye no owu so oye wo no owuye mu kenkan we se wo no na bi ekodi menua no ho no nti me bi sa sempa chopanyi papa amponsa efri mu no mu ye ni wieye no ye kenkan we o ye kenkan we no okay ewo adum nsuase e ho na ye mobusu efie chese ye na bema no ono so ofredum nsuase okay nti ho na mbe ye ya mo kenkan we o ho na mo kenkan we no a okay nti sa ejapade we ya enda odi aba ye bo ho enkomo yi no hwan mo na owele de ma wo mo se me ni ho no ma de we ye fama we ma de we ye fama we wa fama we owele ma menua no owu no emu de hia ono ye fe no Charles Ajiman anane ena o really bi ma no Charles Ajiman o ka say no ye ma ne den say koko no na odi ye Ajiman anane no ene me nua panyin me di nachi ona one ne kon ye no dabi Ajiman anane na me ne kon ye no okay enti me nua panyin me di nachi no onam say o ye professor wa America no okay ona ndie ne wo ma wo say on de na o si o ho 90 na o be yes enti Thomas Amponsa ewele ne japade ni bi ndi ma Charles Ajiman anane onu na ye wunua na onu ne ekono okay onu ka se on fa den wo say o ka se on fa den koko no odi ama ye nyina koko nche se ye nyina de onya se mo nko ade acha ye fa sambo ade tuntum no so enti se odi ma Charles Ajiman anane se ye mu nyina mo de ade ya japade na che se onu na wo ho a o panyin wo ho a se odi ahye nsa acha se o se ketika okay ena osan de be bio ma hwan wo say top Jamponsa ejapade no osan de bio so ma hwan odibi ye ma menua no am se professor no aka be now me offer se ba okay no ono so ma ne den sefo no a oduomu nyina din enti e be man se efo ba ko na ti se akrata ye kitami ena odi nipa 4 nipa 3 edin de to so say okwa professor no ena Charles Ajiman anane ena wo faase no omo no mo nhwe saa wo mu na hwe saa de show mu sa mo faase mpo de no sua mo fa wi no sua okay nti afa na meti ase o nti omo miensa no ena edi mom so mo nye caretaker na proceeds be fi kokoo ni mu aba no omo ncham obi enya bi on fa ye japade ofie omo fa nye japade ofie
all right and all nua bema no de na ote abrochi no de na wo mma omma enti ekoka Charles Ajiman anane and I wo fa seba no ekwe na say na so mo na ehwe ijapade a wo fadija ye no okay enti say na akwe ndi won de yakoda nti ono de onimu bi nti anane no na ehwe bibia all right enti ono hwe na wo hwe no wanfa ijapade no ho adodode na afa mbo afie ana Dabi okay anye bibia ofie okay enti say no ono so efrim enti ono frim ne japade na kohene say jakodi different way ni e ho I say ya busuafo no bi nso wo mu won no wo mu ka ho bi enti na say wo pese ye mboa na e japade ne sign bra mo side ana say dia okay wo mu won no wo mu ka ho bi say no wo mu say won no ajapade no eye yo mu nyina dia nso nya ni o mu nyina dia omo ye hwan no mba wo mu so wo mu chese ema no wo mu ye nsia wo mu maame no wo mu nana no efre ba ko abra kwabra na efre ba ko amabadu okay na busuafo no so ebi so ho wo mu kwa aman wo so ba ko efre seche na me maame ba ko na fe fia donko no ne din ya fia braye na me maame na fam no me maame afam so maame woni ne nua panyin di waka ba bi dada ono waka ba bi kra na nti ono efe na jode na me maame no so ya fe na ya brase alas yetiwa me maame ne den to prempe the first waka ba bi na yire na ya di maame no to okay enti no omo so say no omo take over na omo di ade no omo so ye busuafo sa omo ye busuan so say obia wo ne de busua te say kwa komo ayo ba ko na edua bia wo so bia fa sa dua bia wo so na wanka sampacho wetu na mo ne sa busua say omo didi no akosi nkonwa say ye wo fa Thomas Amponse japade na abedimu ho enti no se mo qualify enti anya mo ma mesumi kakra na mesumi didi me de ho anye chese mo fa no wuye no aminu no wuye no wo mu di akọ kwaman ya busuafo no bi wa kwaman o mu di akọ kwaman akoma kwaman kanya se hene sana hene e di ase no akoto nanim okay ema me ko bi mo fa se ba no ko bi menu aba ye nua ba so no so o kanya se fa magimai o so ko bi na me na ba kon e fa na ne kwaku na o mu so ehon krofo ye ko nti ye ko no na nana ne se ye no na ohin no wo yi no kwa aman no o se sa sese o mo aka bi awie nti emra nti o de resource no bema wo mo o ma ka bi awie sese o mo ka si se mpacho enu na me ntimi hu no na pacho wa nko bi me ko bi nti o mo tsase na o mo bonkro no mo bonkro no ko si sese no ha sana hene no kanya se hene sana hene no okwa aman no no sese enkonti me nana no o baba o de resort baba na womu so omu nipa no so the result be ma womu nso manti result bi me patcho eno edi mfie sen che bia sa okay se mi nua no wi ya ne che bia sa enti patcho wasi akọ kwa man sana hene no ho biom se sana hene de me nko no enti won ko ho biom kwa ka se ye di asem ne ba ye no mo ka se ye beti mu nka mo the results be ba ye nti hwe patcho wetu na ma wasi akọ biom se me ofase na me nana no o se obeka che me nana no so o se sana hene won ka hwe fanchi wo mo na me ka se se wo mu gusu a se koko ni bibia no mu ti se nsase nyino mu tonton enti ade na wadaru mo sign fra asem ni bi mo nkom ho nkosi nko because asem ne ra himfie dia na just a company mfo anim se na hene no no sana hene no me ngini di onje sana hene ni ndi na hwana de asem ne ko sana hene no wo mu amu aja asase no bi na di asase na kodu mo no senchire di asase na kodu no o se o ya busuan peni senchi ono di asem ko sana hene no o se o ya busuan peni wa de o ya busuan peni onje ni ndi so o ya busuan peni there be se
se me nua wu ye ya o se me nua na ebusua panyin me nua no so me nim so ebusua panyin na wan na mpacho wu nim se webusua nim no oye ebusua panyin se me de me nim ebusua panyin oh wo mpacho ye ebusua ben ya ebusua fe asene oh asene ebusua de o se munye ebusua panyin oh I say ye ebusua panyin na se wo mu no che se obi a se wo mu didi ko mo fam wo oh ye no wo no bi wo mo ho obi wo ho abi wo mo ho okay wo no bi wo mo ho na abi wo me na no so ono ye adwuma culture center na o wafa ase na o se ono so ni din wo hwe onimu no wo ni ne di ho komo se me ne di ho komo me ba ekrampo me ka kire no so wo ba ha na o se ono ompe ejapade ni bia na debi se ompe ope bi nti ono boa ben na ono de boa se ono se odi machi se bibia ho bia no ono so o support me okay nti ade na mo sign ko sanahene no wo so ngini ndi but mo sign ko sini so biom na ye se ohene anim ana se eyi anim ye ko ne prensa mo nko ne nim prensa na mo hu se ya baba akọ ya ba mienu ya ba miensa ye hu de ekosi na akọ ba akọ pe na mo nya result no se na se foi awo mu ho a se ye o mu tonton sase omu tonton sase no koko yi so womu na yeti a womu na age hunska bibia na je say yen wa ye foolish wa ye mo foolish no so ama ye nkwase a 7 ye pese ye hwe na ye no office ni di nkomo na asem na twetwe ya so na se ne papa panyin se pon pese o ye foolish sare de so mu ntimi nye foolish sare na se womu se ye bibia o ma take over koko ni bibia o ma take bibia over okay mpacho apart from de wo se ono se oye busua panyin na wo de wo ngini ndi no panyin bie ni ho bie mu a mo beti panyin bie ni ho ye fam no aka menko obi anka me ho okay yo ene yenko Samaritan pacho meba ho bie mu ai ma menko maboafo ho kakra na masen aba ho Samaritan Villa Resort and Conference Center enso ebe ma baabi na why conferences nyina omo large conference rooms na ope baabi ayo conference akoho Samaritan Villa Resort and Conference Center omo wo spa e wo ho no mo pe se ye kwani ebe mi akakra na wo ho ye wo memremre fine ya oko Samaritan Villa Resort and Conference Center obenya sa services no se oko ho nso na ope baabi esi woniama ana se wonda ho mpo na oniama ye fi e wo fie edwuma semu nya daje emfensi a faniama ni nyina fa Samaritan Villa Resort and Conference Center omo besi ni nyina e di amao afenso omo wo restaurant na anopa ewia ne enwumre ebie time bia obewura ho bia benya aduane edi breakfast lunch and dinner koho obenya aduane edi na nyame ya adoma meminde ye di enimi ya de de shonko eni bronya aduane a yesi no si Christmas tree lighting ceremony ye hye bronya na se sabre ya meminde di enimi ya na ye hye dwumedie no ase enwumre no nsia pepepe na ya hye dwumedie na se enti enyi oho emfem free mu na papa Christmas ebeba ho na fensu ya ye Christmas photo shoot candy bar stand baby ya be hye tofia hodo nyina na okwa obenya tofia hodo ni bi na wadi na ma ya ho no fine grills kebabs ni nyina bi obenya bi are na afi drinks assault nso obenya bi e wo Samaritan Villa Resort and Conference Center na afi so Samaritan Villa Resort Center hon kwesiade bia if 11:30 anopa ekopim enwumre no 9 de omo ye local dishes buffet ye late table tintin nnuane ahodo TZ fufuo ampesie banku bibia bi ewo honum twesika ketua bi na aduane na ye le table ni nyina dibisa 11:30 no ekopim se enwumre no 9 ebebo onu ebusuafo nyina enko na monkoje mwani de bia kwesiada ubehu sa dwumedie omo ben St. Hubert Seminary ewo Santase opese woni omo edi nkomo ana obuki accommodation na wa 0322 495180 0322 495180 Samaritan Villa Resort and Conference Center mayema uska na wonso fatu botom na wotwe wie ye bekọ episka kakra efatu botom cash out ye dwumedi a ye no Akoma FM heya na ye chiska edema ye tiefu ade biada mutie yen fa number na ofune kita ono say ye MTN na telecell na wa dial *439# numbers bebre beba picking number 6 eno ene ye Akoma FM o peke eno na utwa ba ko bia 5 Ghana cedis utwa
ubedi we enye Frakadam de biada ye cheska ewo Ghana Akoma no show no so say John cheska ewo ho to the best Akoma mre no ono so cheska ni bi ewo ho me sorry ya sports fo ne ba omo so be cheska ni bi ewo so enti enyu ho enfrim eye cash out na utwa 5 cedis ba ko na obenya 500 Ghana cedis ebi mu 80,000 cedis kura utwa ubedi enye Frakadam na afeiso apomodemre eba so ewo Akoma 87.9 enyumre efiade bia no nso enefa obehia oduyefo abna adepa na ono nso ene enimdiefo ekasa edefa yapomodin ensem ho efiada nso ye de enkomo ebebremu yakasa ede afa prematurity month no eho efiada yesan ebesi su biom esanse na bosome no ekọ na wie yesanya preterm omo ho ehia ye nti no yebesan esisa preterm yi enkomo no so ebiem nti efiada enwumre no nso ne fahia abna adepa ene nurses ene ma omo kwa awo so no mko preterm no sen na abrabom esi ekoma awo mo ene bebi a omo ma na nyina eduru na omo hye nyina ye nkran eye efiade enwumre no nso ne fa ekopem se no nkono ebebo geo security services enso page mayefo ene oma ye adwuma ewo nkran tema ena kumase enkran tema ena kumase e so ye Ghana ni na wo Ghana card na wadwen mu eda ho na wedi efi 20 years na ekopem 45 20 to 45 years ai na mo ahoden a obetimi aye security adwuma no e so otimi kenkan brofo utimi tro brofo na utimi de brofo enso ekasa na onye boni bia wasem akodi police fo ho echese ni kwan so wo criminal records bia isan se ansa na adwuma ye ebefa wo no ombehwehwe wachi ewo police fo ho ehu se boni bia eni utim boni bia eni wo ho na wankofa asem bia amfa mbre wo mo waye adwuma yi bi da ebeboa papa so waye security adwuma yi bi da ebeboa pa sabre recruitment no ashase ope bebia obehu oma omo okumase ahojo omo office no eben Golden Bean Hotel omni Golden Bean Hotel ena edi enhwani mu ewo kumase ahojo hostel facilities ewo ho ebia na wo kumase ni afa wo nkran a okwa obenya baabi ada wo nkran na efa wo kumase nso obenya baabi ada nti ema no ha okra na yenko security officers no omofa wa obenya 900 Ghana cedis na security supervisor enso yefa wa obetua oka 1200 Ghana cedis omo contact numbers ni ni etro so one po page maybe na wonua bi na page ma odema na ebeboa papa 0501 095580 and 0241415890 ma yentwa ye ho sema mienu miensa yebeba nya betoa papa ne nkomo no so ebra ye to ahoma no na yahwehwe ne wofase na ye ne wofase no edi enkomo I told you Abrami. Me jana wa mam. Na me amache. And your farmer me na me fancy na obi ehu se wa beche me. We ye stew. And we garlic and ginger. And jollof. We na me find me am de begum. Na wo sufa to we nya me ni obi adia. We no kwa me dia. Wetimi ni. Me kwa me dia. Me da say it's natural spices. It's natural spices. It's natural spices. Yes. I come on Aunty Bea. Kwa me say me mani bi. Na we no na tifi ya na wa be dia spices. I just akoskoso a adwuma doso it's natural spices. Yeah, that must Aunty Bea. Come on say ehwam dem ha no kra no dey tie say dey sent to this. I'm not comment. We yantininim. And I am fat artificial colors be ham fry. Okay. And I am fan near ma with your bema wakuma giving bia. Okay. A natural sa. A hanty wena a ginger and a garlic. A ginger and a garlic and no she ni mu and chinimponim. Nothing very rare. Oh, what's this? Yeah, when so soon I boy, money marketing to be out of we and so. It's what's now the good one. Now one cassa was a won't. Okay, I said a wussy pension in the now would you go home? A natural come. Okay, and then. To me a day come na you him and I want jollof no so any auntie obey jollof it's natural spices and I would buy your jollof no okay and now kwa yasi a the
ye tete natural spices okwa yi asa na nkofo dwede ho se aduane a me ba be di me wie ne makoma obi ti na me di jollof ni wie ne manum nyina ye me asi kire enye nipa nyina na te apo obo ono mu a ne ho hyeda mfane ti nye bibia na odi but ye tete natural spices dia ubetimi adi enkofa problem bia emre so when why stew na wie no watie gu na tigum we no jollof de no betie gu stew nim okay what you say na sa akodom mu ye pa ansa na ade mu na gum na afi anu amo na fra na taste na fa emo no what dia me wura dem hwen pegi be je na se aduane e ko do de hwen mu na nya sa keto ko do de me ko do jollof me best meal pa na wo de gum na wo de anu jollof no na aye fine na we so e stew okay dia ya mesra mamu to a mon hwe ho se wo ka se stew no stew dia ne ate dia mawa egu ho eti we so wo ye stew a wo fa jollo emu bia fra stew ni sa na wati na wo de agum se wo stew ni do so abetimi atimienu kakra bia abetimi ate ba ko ni na depend se da wo si epe no na wa ye ne sa pepe e dia ma eni ti na me dia ba e ba be kire nkofo ko dwomu a se bronya ba e ma no bronya ba ya kichi be ye hwehwe ya dia ne be ye da ye tete natural spices men ko fast spices bia nko ye dia ne man nkofo akoma nyi omu hwehwe bia ya dia ba edwom market ya dia ruam se utie ye na upe ebie tranti bi ya na nkofo se adwuma ni krom ha na ya na eme hwa me say me dey 1 week ejina kajetie Dubai ebo tete natural spices ho debro me say 1 week no na maton 105 boxes ampara 105 wow what you sika shugo me come it 105 me dey 1 week anu kra na me nkontam o me ko be 2 adamako hontama ye 1 me 1 week no me to 105 boxes me ntina won ka say adwuma ni ho me sra wa say wo pe ebietu ana say wo pe say ye ma obi na wutukoton ana wa so jibi ko fie na kokodia me de numbers na beto mfra mam sesia na wifi me say asit antini ya fa artificial colors bia enwumu wonam no fagu hu na ntwena ma fagu hu ya carry powder de ho ya me ya ma fa ama na mbo adare ba no me de no so beba se akokọ na mo a wodi bi ache ho na ntwena ma fa bi eche ho se tilapia so tilapia no wo wa ho kama awie no wo pese eguwa na se frama fa ho na wodi we no afa ho asa na ade agu ho se frama ne fa ho a we na kye tilapia no kama e bia garlic ene de poko de garlic ne akakaduro no na wodi agu ho na aye kama e de ma se wo bowra edwomo a eye Kumasi Central Market baby a yedi dwa bia no bodin se opetete na aye bebrebe se last week me se me ba mo so mo mame yo me meja me de wo fie me kwala ba nyina obi so nyini de ti me petia ba ko se ti o mo tete mame o mo se da o mo so mo mame debi koko fa wo de no ye de em fam we chere se tete natural spices and crop ajatum eti me sremo a etufo mo frɛ ye number 0245 58 09 57 0245 58 09 57 baby a wo bia no pese ya ye de brewa ye de be brew o pese ye kiro baby a ye wo na betu bia ye de beba ye be kiro no aba na waba betu bi mama ye hwe aduane die mu yo na yare nyina ye aduane die ya say ma uja de ho no kitchen ho ma ho nya pharmacy what you say waduane na wudie no manenya wadro na etimi aboawo eti wadia yeso obi etimi di aduane so ye etimi ni ne saa wudi ni saa na ayepo saa na da wanu e wo say ye nya bibia be frafra mu eti ya ginger ene garlic ni nie ena ya stew so de enie ena ya jollof so de enie mo de ye da me ya mo wo fish chicken seasoning and beef nyambo next week ba so fa bi be ene o carry so de e wo ho eti mo fa nya aduane no ye ndi na ya pomu no anya dendenden mo a mo se adwuma ni ho no so adwuma wo ho mo fry e de so yera me mo fry e na no kai ajo ho eti o de abre me ayen fa ne ma wo de e be ma wakoma agi hwinwin bia enwumu eye natural sa na no kai ajo ho eti o de abre me me kwa me de ni ana me jana ho amam na me amache ene fama me na me fancy na obi ehu se wa be che me we ye stew ana we ye garlic any ginger
ena jollof we na me fanje me am de begum na wo super to we nya me ni obi adia we kwa me dia otimi ni kwa me dia me da say it's natural spices tete natural spices yes aya come on Aunty Bea kwa me say me mani bi na wo ye no na tifi ha na wa ba di spices ajosu akosko a ejuma dosu tete natural spices yeah that must Aunty Bea aya come on say ehwam dem ha no kra no dey tie say the century am comment we yan tininim ana yem fa artificial colors bi ham fry okay ana yem fa ne ma wo di e be ma wakoma
0132746 0200132746 Anchor Aviation College and Anchor Aviation and Professional College koho na kwaji nimdie na embwao 3P garlic mixture enso ebwao e boost immune system no o high blood pressure no ebesiesie no e de amount junso mu yaw ene junso mu atete nyina kope 3P garlic mixture ni bi na enom na oho ento so uyefunu so ayekutu a 3P garlic mixture ubenya bi ewo pharmacy chemical na herbal shops nyina 3P garlic mixture no ubenya bi ewo ho Frepiwak natural ewo 0248928824 na 0201000021 3P garlic mixture no kai se ewo to a ebomu eho no eye kokko na garlic na eda ho no enso eye kokko ye twa ye ho akotete natural spices ye beba sese ya stew and we garlic and ginger and jollof na me find me am de begum na na usu fa chon we nya me ni obi adia we kwa me dia wait me ni kwa me dia me da say it's natural spices I come on Aunty Bea kwa me say me mani bi na we no na tifi ha na wa ba di spices ajosu akoskoso a aduma dosu it's natural spices yeah that must Aunty Bea I come on say ehwam dem ha no kra no dey tie say the sentiment am comment we yantinim ana yemfa artificial colors bi ham fry okay ana yemfa ne ma wo de bema wakoma gi hwinwin bia enwumu eye natural sa Aunty we na eye ginger ene garlic no eye ginger ne garlic no nkoa hwi nimu entini mpo nim na fe na merere akete dro bia oh what serious when so na eboaye amani magiti bia kogu yenso eti wotina wo de gu ho a na wo ankasa wasa wo nkyene se de wusi penchene ni bia na wo de gu ho natural kama anan bia wotimi ade kama na yehwehwam ana ye wo jollof no nso enie anti wo be ye jollof a tete natural spices na wo de be ye jollof no na wo kwa yiase a de nti a ye tete natural spices wo kwa yiase na nkofo adwede ho se a aduane a me ba be die me wie ne makoma obisi na me di jollof no wie ne manum nyina ye me asi kire enye nipa nyina na te apo obo ono mu a ne ho hyada mfa ne tinye bibia na odi but tete natural spices dia wo betimi adi enkofa problem bia emrew se we nwa ye stew na wie no watie egu na tigum we no jollof de no betie egu stew nim what you say na say akodo mu yie pa ansa na ade mu na gum na afi anu amo na fra na taste na fa emo no what dia me wura dem hwen pegi be je na se aduane e ko do dia hwim na nya se keto ko do dia me ko do jollof me best meal pa na wo de gum na wo de anu jollof no na aye fine na we so stew okay de ya mesra mamu to a mun hwe ho se wo ka se stew no stew de na ate de ama wa egu ho eti we so wo ye stew a wo fa jollo emu bia fra stew ni sa na wate na wo de agum se wo stew ni do so abetimi atimienu kakra bia abetimi ate ba ko ni na depend se de wo si epe no na wa ye ni sa pepe e de ama eni ti na me de aba ba be kire nkrofo ko dwomu a se bronya ba ma no bronya ba ya kitchen be ye hwehwehwam ya dia ne be ye da ye tete natural spices men ko fast spices bia nko ye dia ne man nkrofo akoma nye omu hwehwem bia ye dia ba edwom market ye dia ruam se utie yen na upe ebietu Aunty Bea na nkofo se aduma ni krom ha na ya na eme hwaho me se me de 1 week ejina kajetie Dubai ebo tete natural spices ho debro me se 1 week no na maton 105 boxes ampara 105 wow what do you see ka shugo me come throw 105 me de 1 week anu kra na me nkontam o me ko be 2 adama ko hontam aye 1 me 1 week no me to 105 boxes me ntina won ka say adwuma ni ho me sra wa say wo pe ebietu ana say wo pe say ye ma obi na wutukoton ana wa so jibi ko fie na akokodia me de numbers na beto from am sisi a na wa fa me say enti nim
ya fa artificial colors bia enhumu wonam no fagu hu na ntwena ma fagu hu ya carry powder de ho ya me ya ma fa ama nyambo adare ba no me de no so beba se akokọ nam a wo de bi ache ho na ntwena ma fa bi ache ho se tilapia nso tilapia no wo wo ho kama awie no wo pese eguwa na se fama fa ho na wo de we no afa ho asa na ade agu ho ese fama ne fa ho a we na kye tilapia no kama e bia garlic ene de poko de garlic ne akakaduro no na wo de agu ho na aye kama e de ma se se wo bowra edwomo a eye Kumasi Central Market baby aye di dwa bia no bodi se opetete na aye bebrebe se last week me se me ba mo so mo mame yo me meja me de wo fie me kwa na ba nyina obi so nyini de ti me peti aba ko se ti o tete mame o mo se da o mo so mo mame dabi kokko fa wo de no ye de e fa mo we chere se tete natural spices and crop for ajatum eti me se mo a etufo mo frɛ ye number 0245 58 09 57 0245 58 09 57 baby a wo bia no pese ya ye de brawa ye de be braw o pese ye kiro baby a ye wo na betu bia ye de beba ye be kiro no aba na waba betu bi mama ye wi aduane die mu yo na yare nyina ye aduane die ya say ma uja de ho no kitchen ho ma ho nya pharmacy what you say waduane na wudie no maninya wadro na etimi aboawo eti we dia yeso obi etimi di aduane so ye etimi ni ne saa wudi ne saa na ayepo saa na da wanu awo say ye nya bibia be frafra mu eti ya ginger ene garlic ni nie ena ya stew so de enie ena ya jollof so de enie mo de ye da me ya mo so mo wo fish chicken seasoning and a beef seasoning nyambo next week ba no so bi be ene o carry so de e wo ho eti mo fanya aduane no ye ndi na ya pomu no enye dendenden mo a mo se adwuma ni ho no so adwuma wo ho mo frɛ ye e dey so ye me mo frɛ ye ni be wi amana twa bo me mo frɛ ye ni emre mu bi oi eje wo so efi no ati be so go adwuma we fi no adwuma we ento kwada da bi eje wo so be si ma sa de me de no me twa bo no yes sir kun nimsa be ba be chokwa kan package bi bro Maybe ati bi tete natural spices and ye dia brebusia for mo frey na mo metu bi nkonkoton bro nya aba egu pompa ntre so a fine esensen won san ho no ko ho a fine wo ton ade wo be wie na mfa so bebrebe we aniema we mu no wo be hu ni say nkete but wo be wie na wo be tina say abe check business ayemi do I see make can't alata dwampa business ayemi de eti mo frey was 0245 580957 na mo ya wo ya go beluchi ni esi mo number na e wo screen so no aka 5 baako ama ani etu wi akohu beluchi no oni mu ni nkomo se mo amo beye foforo de abre yes the me boy di anso what even so 5 baako ayira what I say asebo ye ni ama mo 5 baako ayira so ye ni de ba na mo de ba ani 0245 na mase se maso eguso etie Akoma mu ensem yekoso a ekai mo se 19th na 24th of December Akoma prisons achede yekwakoye yenuanom a omwo inaduafie no yekwakoye omo adoye enti se obetimi aboa ye kwan bia so ama yakoye sa adoye na akwanya no ewo ho se emo ebro enkate toilet rolls, sanitary pads, entadie sebio eni etikakra ayede bema yenuanom emema no ema de ni de yenya bebre nti ye pemema ne de no nso bi ede aka ho enuro ahodo a mobetimi ede abreye no mo de breye a ye beje na ya boabo ne nyina no na ye de Akoma yenuanom a omoda Kumasi Central Prisons ena Menhia Prisons no so opesa wo ye wodie ne sika na ya ye de toto eniama no nso a obetimi de ato ye momo number 0530 507849 0530 507849 edin ebeba no Akoma FM sanso na wo niama ni bi se ye mo ebro gari bibia waboa no na wo mrenti untimi emfa embre na wo fresa number kroya so a
eno so ya ye bepe kwan na ya ba be fa eniama no 0530507849 na yenkoye yenuanom a omoda Menshia prisons and Kumasi Central prisons no yenkoye omunyina adoye ende yene ye papa penyi openyi kwabna fori ofi North Central so Kumasi ya na yeno no edi enkomo efa ebusue japade bi o se akodi ensaboni bi mu a eho adodode no omu enye bi ana ono enye bi na eho nsem na odi abedan na yenyina ye hwe kwan ye befa so a sa ebusue japade no ono so benye bi papa wadaro mapa question ya me bi sewi hawa no we ya no dia mame wan kasa no uni bibia wa udidi ho it's a me ka say o bibia udidi ho nye se japade na japade ade ya odi ade untu fa nche ade ya odi a odefo ade a thing for you never lost pacho sisumam a thing for you never lost enu tina ma weni abre na o say okay eni se me jama o mo fa na se me so se me ma e jimi ni bisa okay japade se wo no wa mate na pacho so wa fast na your friend say akwa free mama akwa free good afternoon afternoon what no ko un so me ko afternoon ya oje ma free na jimi so wie kran sa na no wa fa kra twa so kakra mama akwa free pacho onye ye de jimi yesu adom pacho me so ho ye pa na wa fa kwabna fori unim no no ma no wa pa o ma me no ni ba mo eti pacho odi e no me wa pa me na last born na no last born yo ene yo di no so ya be de papa o wa fa de na asem bia beto ye na fa egusia nkomo bi ho na oso odi wo we ono de ni di ni bi onimu but I said the ejapade na ya akodi one side bia a thing for you never lost and access na kai aha na ma me akuafie enkomo ipacho onim ho sen na bi to na family dey ko mi ko ni ba ni ona dia make me make me TV so ona dia be me no kre enti wa fa me ba ho kra na so ko mo ni o si o kre wo so ba kre me ba to ka so me to dia tu sia ba okay but oba ni na me free me no so free me okay mo TV so dia akwai da ya kwallo da kwadi in kunye ne mun TV so ban na me ne ha ne o ti wadi oni TV so ba tie o tin ka betimi a chem kakra ba tie ya tie ne so ni ma no fa ni ma no fa ana na o fiti o na so so o ti ni so ni ne ana wa ya wa ni so ni ne o de ni ya ebi ni ma ni si ni na bi fi ya ana me ka me de na no ento ni bi na ya na ni ma na ni no so so ani ya de ya wo ni ya ma da ya ntada ya ya na ni ma ni ni na ma ni 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 ba na ba so ya ya de ana no ko ni so so ni o se ka ni no ya something ni secretary ni de ni tri de ni ya ya so ya wo ni wa ni e ni secretary ni ma ni ani yo ka ko kusa ko ni ani ya ma da wan sada e se so yo sa ji ani na ni ani so ma ni ba su ni ni na ni ani so ba wan ai so ni ka bre ni ni ka ka na ni ni yo ni si ji ani ya o ti yo ni ni ja me ni ko so ma ko so ani ko so ti ni ko so ko fu ni into ko ko he ko ni 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 family ni so ti kan ase ana ko so ni ko ko ni ko ti ni ni ti ni wa ha me na mo ni mo da e ase ko wuce ti ni so ni si ko no family ni mo ni so ko o fe me na ni so ti ni o mo ko do ni so ko ni without my limit what do you so ko ni ya fa any na one so one side let's say two sides if you look on the side what do you afford and what do you call it if you say you call no dia I want to say and we are saying about no of the detail and no no fit to happen and me ko di ya ko di so di ya ho ma ko you know so ko to once
half and one all the information no no the work of you be no the money no mark but no fiase no information no one no sapere dia no what am ko afi ba ko edisia no mo so ka ko si sa other side no so bi so on ni no so sa ko di ko no kwa mudini o ana no bi ni wa ni so bi ni tu o bi nko o ta ba ko ani ni ni she ni bia what no you so no wu say o no so ka ba ko na ye papa ni ko order e dia ko e dia bi so ko ni e le ke na no so ko bi so ko ni ko kwa mo fura no ko tetin e so ye ko ni ho e ni bi ko ni so ko ni oh yeah and they say oh the thing is I hear some things doesn't say that oh really no the opportunity no no or for no look at me I said the I know so the form to the be on it ya kuma ya to the baba when come to the boss no so you let's say you so no no into ya fa come to ka na so no I said the material will be here what for me Mami ekwe de okay de na say wo de wo fa case so wo so case so pi wo de nka wo din kwa wo will ni mu me na say ya de akodi ensa sabie ni kwan say ekodi eden na wo de udin wo de ka wo authority na say wo be pray wa de na na wo bua wo fa ama na bua wo na betimi age family to me so be give wo say when you be ma no ka and so no wa continue na say me fun so when you ba dey na dey no be play no be play no so we be fa no okay we be fa dey but yeah let's say you so honde mate wase pa wo se o na me bi so say apart from say wo fa no de onu fu so o de ba ha e bia embo bi betimi aba no me pa cho wan kasa na wo di wo will ni mu no o se ka de emra ma ho kwan pa sa wo be pre we japade e na me bi say e na wo bua wo fa ama wo fa etimi wo fa ba no ba no na me so be me ku no okay me ni mo ndake okay ko ko de yo ko mo ma wo de na be tre na san ko fe ni mo bi ni a se ni ko mu e yo so o fa bi a wo san ko e be ko ba se se ni ko me ma na ma ni so so ana ni mo ko na ni so ma ni ni bi tu mo sa de ni de ni sa de da mo fa de so ani o me dia ade ni se ni fa pa no se se da wo di bi no mo o ko ti fa so so sa me di ni fie ni e ya kre di bi ni fie so yo so ni na wo ma ni ni so ma ni na yo e di ti wo so mo fa de ko yo bi so fa ni ani di ni mra no di ni sa na ka so e ti ni ni di o so ni ba di o ka me na kwa so ko ba da ko ba da so ni na ko no o mo fe ni ka ni ya kan ti so pa ni de se ni di e na ha ni ni meta so ni na se ko ba ya ma ni obi ni a obi ni na no no obi ni ba de ni ma jema o no so ya okay ni na ko ko na ka ni o se ni sa ni ya pre ya fa no ya fa so na ka no fa ni se o na ko na ko mo e ko ni mo ya wan da mo ni because they be so ni o ni bi ni de pa o ni ta ko o fa de bia cafe o di bi se na ko ni mo ko ya wan so mo ni ko fi ni de ni o fa ana ni bi ni o fa ko ti sa ko a wo ni ni e ho fi e de beto fe bi so ni so bi si ano e ni so bi ni ti le fi ni se ko ya na ni ti side ana we bia ko no we one side a wo ni ti ni so bi ya ya o di ti ni so ko bi bi so ko ni ni bi ko bi ni ko so bi ni sta mi bi ni si so so yes what is something you say that this is oh so the man you do also catch them yourself and then you go ku no see the camera no make say no okay abra wo ni ba wo get to know let me I want to know
na obehun aba ya ko fin kan na 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 se ko ndo ba ko se e wo fa na wo be ku ya e ko fa mo de won se ba fa ni na wan ko na mo an ko di ti ni ko ya ti okay ni le baby na bi se ni se mo na ko ni na to ni na ko so ni na I for the tea. No culture, any way, no banana. And then the baton, you can use the baton, 8 weeks. Into the little one, no friend, no banana, no friend of Fabio. You, no banana, and your body, but you fool say, okay, and to 2 minutes, you feel what I feel, company. You can what you're there. You say, I'm not going to be a trade may patrol you. Because I say, I'm not going to na sa ana wona bi aburu na so no ni ba no se before the can happen ni se wadi na ci so ni no no so so no na ka sa me no fa kra ya ba ko no ya je ni ba aka so ni se ni na ko ni o no e to bi sa na ko ade ni o mo ase ni o mo bi so no fa so no o mpene ni na ni se no ya ba ni bi yeah, I'm going to put the name in the phone. If I'm straight in my man, I am a man who do it. I'm not trying to do it. So, someone in the I forgot to be a family. What on the half of it? So, it's not much uncle for him and a chicken for yeah, that's the point. Would you want real Nimuno? Also, when you were fat, ama. Na wa conference ye be kan kire say ne se court kra sa we ode ya ye kan ho asem wo court nti ewie na say ne wo na odi wo we onim so obebo wo fa chidom na lawyer kra bam say be ya mo japade enkodi bebie ni kwan say kodi na wadawo ma ye be fra obiom na ye ne wedi nkomo I will be a dinner. We'll now would deal woman. We'll now deal with not the same remuno or right over dear yawo dear. And it's not a person yet safe free because what fan says all the cocoa to crana. If I can say what fan, I will say we would deal him. But what would the woman it's near can say a say. Some of us some of the kind in I also have a 2 months at the Amaya interior and come on the DHO behind the scenes. You better say a fro. Wafana to ni faswa baso dia maye nyina me da sima me kue free yo yenso ye da sepa enti ya papa opanyin kwabna fori ode ebusua asemba say ebusua japade no akodi wrong hands na wafase na ono ni din ewo we onimu no ono eye madam ekue free ono na ya frani ya papa ne say Akoma ba form party so bi o de asam de bakra wi ade be yi na dance no asan abesaya asem na ma no say we de no kra na meka no kra na wo ka no nye kontompo no kra de ye ba ko okay kontompo na edoso yo ye da sepa nti no ye de ye phone lines no etudwa short ho na enche bia ye be activate phone lines no na wonso wa frɛ na bia o wa dwenkyire bi e wo ho se busua asase na akofuma akodi wrong hands no se enye court kra na ye de be kɔ a ekwan ben so ne be fa papa opanyin ofori obaje ejapade ne de ama omo a e wo se ye gema wo ma na anye sa pepepe be wona kan se menua no me na medi nachi wo na odi nachi nti o ade ho aye media e ye odia se oni ho owu e ye no kre nti o se ba mo ho e se ba e ye no kre sanity ti 02 pato se me so odi kapreba e no di free mu e no di free mu e ya so no o America o professor of Chad University nti o sa at least nko no su kakra da ho ma no ne bebusia 0243114497 your numbers no eto 0243114497 and 032249803 yanko agbozo herbal clinic na yanko pe apotie so wo yare wo hododo bibi eyo na se wo pe baby akọ ni ahwe wo yare dia eye agbozo herbal clinic wo kọ hono ma omo be hwew omutu enam yare wa papa omo mfidie ma paso omo de hwew ni padua ni mansa na yama wadro say typhoid fever junso mu how usisi na ya wo ya be ma na ntimi engina so ya o defo ade obi betete e de akofa akoye adwuma e de ama o enti ko agbozo herbal clinic ho na onsa wo ho yare nyina kumasi all the chemso may 5 old insurance junction wa e na obehu omo frɛ omo e wo 0553
417752 0553 417752 eno ye Kumasi office ena enkran so omo akwahyiman omo ben ohene no ahemfie ho frɛ omo ewo 0241750282 agbozo herbal clinic obeba na wababa besa onyare wanyina edi amao mayenko Anchor Aviation and Professional College omo West Fijai Takrade na yenkoje adesua se wo pese oye travel and tourism obese usua airport operations and passenger handling, cabin crew or air hostess, and a health and safety management. Anchor Aviation and Professional College or more Takra the West Fijai or being Dr. Amwa Clinic or Encrying and so or distance learning center and our Joylink travel consult our domain born again. Sign online options our honum oba Akoma FM hanom say ya ubenya forms ni bi 300 Ghana cedis deadline no 15th December ukọ honoma oba ha obenya forms ni bi ana ukọ Takrade West Vijay hon so obenya forms ni bi so wo wasi ana other higher qualifications na pese usua saade ya mabobo so ide Anchor Aviation and Professional College ho na obenya sa nimdie no ye bie phone lines no se obetimi afrɛ na wo so nkoma ye boy wo de wadwenche e de aba ha ye Akoma 87.9 Akoma Munsem Jumedi. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho, oho ye de? Mama de mo kwa me to ya. Yo, kwa me Pacho ye ti o. Into mama fo ko ma no bi na. If you to bia. Sit to this problem. So me o mo no ko ti no one. Okay. Ko me na na ni ti kan. Ya da ka ya. Me na na so me na kan so me na ti ni e ya papa. Nti se ya papa ni mo to. Any so ni so e be please in year 2020 about you dey see ni na do potato. Papa na ya do. To wan say am additional dey am babon tin. Ono am three and four. But ma say additional dey na could be one hand. And come me dey na me dey see am shit. Kwame, odi betri mu keke. Kwame, that's why. Hello, good afternoon. Aunty Bea. Be ma cho won ye de. Oda na. Ye de Jamias 1937 boko. Boko, you do the service. Ghana be. Aye. Oh, no pray. Na dia ni ko ni se. Papa no ala dia pa. Okay. Onu kwa ni 10 years. What trying to say? 10 years. 10 years. Oh, okay. So we 47. I now also yet 37. You do 37. It's you know it's it's 10 years. It's not someone the other. I dia papa. Okay. Na dia ni ko ni se. Ni so ebi da mani. Ni yani. Ni ya beka. Ebi da ba o. Uma ju se mo na se aja. 1937 you wa mu na afa de odo wa sebo be try wa de sa da ne de anya se ya ti 1937 ye be he wa ni mo anya ni da ma se mo be kan ni ba eno anu no that's it. You hello, good afternoon. Good afternoon, madam. You Pacho di baby an kasafi. That's what friend with the name because I feel like that Amara. Yo, brother, you might yet you. But performance of feel you can full audition. If you're coming, it's just to say, Indian and what I say, or audition, but if you are a better said, into a bedroom, but I tell you, audition, what I tell you, where you sign for open. If you say, share audition. And I say, you say, additional asasina kudi abakadena kudi amini omo mujina brewo asasini ndi kanu ya pesi ni so omo so omo ya manuma abakadena kudi amini wona no ma se ade na kodi omo ho no omo ti hudi no omo sha brewo ebusuani mu yesen
Chese busua baako. Okay. Na mo obi a obi a odidi ko. Okay. Nti omo de nkomo nya direct beneficiary say was ejapade hu. Okay, but omo ye busuafo na bia. Okay. So omo side. Omo side. So side. wo no a. Mo fa no aye bibia. Me ma me din wo mo. Okay. Nti sa ejapade a ye kan ho ase de omo ase say omo ti ho adodode adi no. Omo din ni we oni. O de omo din bia ni. Me pa cho so wate ase. Oda say yo. Hello, good afternoon. No boy. Hey, what fa? Now what you na? Me say akam go Dubai da because we be board my sign. E wi na board we ntimi we hu. Me go to call man of December. Me no be na gina do kwata. Na Ghana de. What ya de? Oh, ya me adum. Oh, for example, block me ho ya pa. Ya se wo fa. Eh, na gina de service. E bi ya be na 80. Ena me ke you sha pa nyina go stop na some body sa dan de sa ayere. Oh, we de me tuno, e bi ya be me tuno. I'm not going to open with the Makutu. You want to offer? The brain, Wakasa, from Wakasa, Wayad, dear. Now, maybe I never give you and say, yes, I'm Kolanko school government, dear. Now, Kolanko school, now, she said, me, I will know your news, what a Tiakola, the Peparo. That would be the Nawakola, and yet. Ẹgbẹ́ ọkọ̀ àkọlẹ̀ ẹgbẹ́ ẹni tó gbẹ́nu wí o. Ẹ̀sùn súnmọ́ àwọn súnmọ́ àánú ti ẹ̀nà wí èhún rí inú. Ẹ̀nà òhun sí àyà pápá. 53 years. Ey, wọ́n dé kòkòtò ojú àwọn ọmọ tí wọ́n hàtà paa o. Ẹsẹ̀ di ewu jà. Ewúsìé. Ey, wọ́n dé bọ́ọ̀dọ̀ kùsìé. Màkàlà o. Wọ́n fà ní ẹ. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me ba cho di yo baby a kasafi. Me ba cho mi di ochi ni kasafi asante mampo. Ochi yeti o. Me ba cho papa na wodi asem le ba ye no. Papa penimu ofi. Yes, penimu ofi so a ntimi ma se fo aye den. For ntimi wo fa se na wa fe no. Onya isi dia wo twetwe no ho kasen keke mo papa na dia ma no. On peut se mettre ya na si dia be di le na be ma so kesi ama root na mo ho no nti na no ko si dia ma wo no nti papa na hu nyansa dia be mo a o hu nyansa pa nya ni sia ne pa so ba di hia ne fe no fa ati no so di akoma na adi ni na be ta na chi okay papa no ya dia pa ba do na me die no ba ko se yi no Very good, my young one man tower to your 53 years. One of see, but I will just say, Monsieur Bisa, no so. That's also wait me afraid na ya bon komo e wo ye papa ya sema ode abeto ye nimu no na answer na calls ni bi ebeba na ya toa enkomo no eso no papa enkomo na ye enkomfo do especially we be 53 years ejuma na ye oh and pastor pastor so aka show na say obi be na so aka say why in 53 years into obi wa just say wa hye mu nchine ama no ewie ikra pastor me ma ye na me mfa nya de bone okay Send Tom Yeska woman. Medical Liberia, Abidjan. Okay. And one who's can be now the choir and I said, you man, and now the Codivo. And one medical, me find Ghana and medical. Eh, not that tiny, none of smuggle goods. I smuggle goods, but now it's medical. I will come to bedroom. I will come to bedroom. Wow. It's unya kakra mouth me the edge of a baby. More cocoa wasa and one out be me the everywhere more okay not more private car private car so me Trisanium and the Trisanium what a Trisanium man hey sir and then some kids were oh say do barrier I come ya my come chum so I say okay na painful ya ho sa adwanu mo no Womudos papa. Na de no so ade a adwon a eye no edos nduro ni ne mane obi si onu bi da boa. Nduro ni mane ma bi ne. E fa aka ho se e kwa Colombia. Abofi fa fra se Colombia. So
American ambassador and the card anymore. And they mean say medicinal purposes for it. Intend they will honor. Maybe one no one the one. So any say obi ho no ni so what I say obi ho o de name bi efra sa no so I say me I say more pressure me yare ah da bi no nya no point me dia ikire say me ni me ya say me ni ya me ya ko hospital time bi say me fra me ko akotodro ko hospital so nti enya de bone na mu kwa kra obafa so a be wisu no na dey be how be bro yo 0243114497 03224980035 ubetimi abetena ye nchen ni ya bon komo na ya sorry na ya ko enti adwa pegi ye na bre na betena me nchen na ye bon komo. Good afternoon. Yo me pa cho udi baby akasefi Captain Pacho Yetio. Captain Pacho, online nimu and now until Wadam and cow position who ye my enya. Yo, Joso. Okay. Because one catch your platform. Oh, see your pram and a bush, yeah. Yeah, if you can't say no, amen. Oh, you see, one transit because you know, yeah. Yeah, that's the papa. Panyami adu match now, so Captain Moa had to bet me about Banopa. Ubehu omo wa hanum say yeah that's the captain na ochia captain 0243114497 03224980035. Good afternoon. Hello, good afternoon, Aunty Bea. Good afternoon. Where you there? I be. Yeah, the nyame ase papa me tie omunya bema. That's me who. Why papa don't want that? Oh baby. in the KD, I can't say no, and call comforting them. The Padi of the Lama would be an hour of what? Yes, over my more for Swaziano. Once I catch I make you. None of them, I get to you. The baby and I was saying, you could be Many other mammas who are about to come. Don't be. You can know about me. Me da se papa da o mind mu nyanti okay me pa mate ye da se dan su kwanin ye commercial break ye beba sese ya patro you na ofi ne bai kuju so me muti na ho kakra nsa me to ase mu number why be number 0243 nye o telephone number say no so interest no B6 ami so me fie ye A15 oh have you ano antie ye busia we you patro so di ni bi kokofu side ho nche ho na A15 ho na yo aha patro so di ni yesen kwabno for yo eja kwabno for ya na me fro opanyi kwabno for ebia yo okay yo e ha de boko wadaroma wo na onam no so boko so enya boko okay so na mo na mo nsema no ha enzema patro ye fantini ana na meti ho okay na menu aba kon aka bawi ye friend na no drag line okay oh yeah ono ye kanya sen koso hene patro to asmiti no from say o catch me or from time that come ho no from say o person me befi na me bobo no na me betre fi
they say aka oni menua panyini ba pacho pejawa no kakra ma me ne se yente won kan ye ti ma onde ni mum MP kakra o se o pese me ba na mbabua no okay na me hwe fie edima no na menua panyini o fie no oba ne ho nsem akeka no aya na ofere na mugu ase nti momodi ti me de me ba ma de bia me pe bia no obeya ma me nti mbra ti okan no tama ese me ba no na me te se oyarda hospital eye nana oduro no obo aho na wo beba no e na wo te se oyare okay ba ko no na o se yamfa kokko bi ho amfa ma me na me ba je se me so me de be didi nti me ye se me ba no na me te se me ba second time no na me te se oyare okay